Kahnyotrap National Youth Front HNYF Northern Region haka khatwai trik urempang araja arpun riu kala lej banya kendo markmat bat kibor penyat ke Civil Hospital Nongpo hadien balami ke jing ut nagi riu pat ba halor ki babun ki jing bombit bombyang kentop nado ke Trauma Center ke Intensive Care Unit ICU ke kamra ban sumar yagi koi di bat kiwai pat. Keseng, hapo kaji alam Education Secretary uba Don Roy Ksiar, kalai kran bat ke Medical Superintendent ke Dr. D. Bla, halor kita ki mat ya ki bakum ke Jaka Sumaru ke Syamjing ban penbiang. Nakal yang keseng kala kentu jor baka tenat badai pet ke depan penbiang no ya ke Trauma Center, shispa naka shispa namar kumbalong menta la yojing tip baka dang dap tang 100% bat dang sa 10% ban pendap ya ka. Nalor kata ke HNYF kala kentu jur banbu no da ke ICU bat kumju ru ke kamera sumar ya ki koidi namar kumbalong menta ki koidi bepang ki thia lang bat ki wei ki nongpang ha ke ju ke kamera. Laong badan teng-teng ki nongpang ki septing habalit bar habayo I badan sa ki pulit pahara bat ke bepin artatien lakin de ki pulit babahane bosnio ki ba omla bansanya bat kamlong ru ke bitenat ban pen thia lang ya ki pat ba nongpang bat ki koidi ki bepang ha ke ju ke kamera. Din balai tiba iyo kenisai lagi medical student dan ba habis itu sebentar nyalak nyat semat kumbakalong matay long nyat semai habis itu sebentar nyat kumban 30% dan sak dei 10% dan nakalian kasen ikentu I bai dei itu yang sekar ba akan ulong 60% habis itu sebentar kumbakala bu kumbakala snah ni ke hostel ke badan ini possible Nengko, begitu bersepan kedai ban simkia, ban presiden alur dek, apa dek ban negapang. Kunjuk, itu ngai kuat bah kejindam cok poster dek ban sekrihok itu tak om tenggal long minor case. Dari kei bapa mutai persikta beri pakai aksiden bensintan di mana case di Semarang ne, kamajok case kesyurikan bercuai. Ya kata nak kalian rasa ni nak kalian. Kedai mana semat kedai ban le mardar urlong nak urlong bispas persen habis di percuma sekitar lepas ke urlong ba andang lek du yaki itu bawat ICU komponen sibil sekitar nak kalian pasal HF di district ikwa ba ICU kita ban budak mardar hak ni ke sibil hospital sungi baik bagi mata ke sibil hospital sungi kedu kedar sungai kabla itenat hari ka bispo kadang dan sibun kejiduna hakajing sumar berkejing lebhan bertaj nongpang itu sekar kedai bersimkia hari ICU makan pendulung nak penyo nak nani sekemat kebalai pendulung ba niwat duduk abdi berkejing dan jemput koidi iba salang haga kamera tunjuk bertiak lang penumpang baik yang ba yang persak nak jong handrai kejing wan juruk cingi dalam tunjuk itu ya kena ru nak kalian sekar kedai ban snap lai murder nak kejong kamera nak kejong kuat abdi berka pada benda kita di keruan cak semar hangit hostel marbun sen ipat iyo kejing ujor dekat pajak bagi kang ba menit menyong perkara bilik sabar bilik sabar stay mi kesan di kulit lani ikudi ibang imlak betik kedai kebahan muslim aduh ipat di nopang dan kejing bomskan andi berkeneka hostel di kaidau lo kejuan big ini di medical student ilak baik kita kamu baik ujuk nak liang serta jadi bensikia kejingnya penduduk supaya ba menit betul Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya